Dumi, mabali namin. Aday ta, naisambot ko matlaan na puuran dagiti bulbulong nga kinaraid ko. Ti ikat daras mo ta pa nagregreg dagiti abulong ti kay mito ken mangga at nagsabat ti sangada diti arubayan. Papuukan min sala dagitan. Ay, sos! Ah, Nagpuor ka pa'y laang kat sumigatan. ikat man ano ay Hey, puura kong dagita inurnong kwa nagango a bulbulong. Tadyak to man masango no bigatan. inton kwan. Oh, apaya di mo ituloy. Awan, ala, kita ang nga roday ta. Ta mga nag kam-kam. Ah, Iya dayong dagita mabalin na magaw isan ti dila ti apoy. adayo, nga na pagkayam-kaman na ditaan. Inumukong kumot iti hoston, dagito'y po urak. Umay ka nga roding. Ah, Panawam di tanta, aginudo dagiti mayat. anya, aginudo dagiti mayat. Asino kumamot dagiti mayat ako di inudo, katrumabean. Agda magkapailaang. Umay kan, sumragtan di tabalay. Oh, itay-ipay anak kaida at agustay ngam di kamatlag saong. Apay adi kag sasaaw. Saan kan sapay mo't anak katurog ti kunak. Nakakidemak laang. Kunak ket asaan ka pa anak katurog. Apay, anyat mapaspasamak kan kaaya. Tadi kamat matagtagarin. Malagip ko itay agpupuor ka di tarubayan itay sumipnget. Apay dayjay. Ninagdag ka apumanaw itay ayan ti pupuuram abulbulong. Tadda nga min nakitak nga agin inudo. Anya? Hindi kwan, agsasarunudan. Di mo't imbagak nga aginudo ti mayat. Uwan. Isu aday jay. Pagamuan latag sa sarunon dagiti babasit aparswa anang lawlaw iti mapupuuran na bulbulong. Apay adi mo yung bagbaga kanyak ngay. Ay sus mayat lakit isasagahadak amang yamamoy kadag iti naiwara abulbulongan. No imbagak, di pa'y ket kastaunay man nabuteng mo. Amang ano, nadalapos mo pa'y nga taidan. Anya ngay dagijay. Gagayem adi makitkita ako na ti daduma. Gambas dawak, tapay ket naglawag mo't nakita kida. Lakay, ay mabuti nga kaon. Sa bagay, malagip ko. Awan nakita ka nang isit ti suot na kadagijay na ginudo. Pasig apuraw dagitay nagipos abuniti da. Puraw nga ansisit dagijay bakit? Ikit, apay no puraw da. Dagijay kanu ti gagayem. Ay na, uray pa'y gagayang mabuti nga. Dayta ti pampanunutek. Isu asana ka matagtagare. Sa narumbeng agbuteng tayo kadakwada. Anya? Makigayem dakit di kadakwada bakit? Makatulong lakit ti dagijay. Sila pang panunutem. Ay sana dakis. Kuna dagiti mamati iti kada dagiti kakasta aparswa. Saan nga amin ket dakis? Pasurot ti demonyo. Nadamat ka no dagiti gagayem. Kas kumaka dagiti puraw nga ansisit. Wenno kaibaan kuna ti daduma. Ay uray pa'y mabuti nga klakay. Santan man na pagsalitaan day ta. Ang mga numabati batak pa'y maturog taan. Oray man tayo nga agmi-meeting. Saan abale? Pinapatag. Adda kayo asumarsaro no kanyak anataengan.
Husto ka panglakayan mi dito'y lubong tayo. Ako na dagiti tao akarkar na alubong. Pudno akarkar na kadagiti tao ti lobong tayo. Akaraman tayon akarkar na kadakwada. Kapota adda tayo iti sabali a dimensyon. Sabali a lobong kunakman laengain. Wen, adda tayo iti sa bali alubong. Naranggas dagiti daduma a tao. Ngem, adda dagiti mapilpili kon a mabaling tayo nga alaen dito'y lobong tayo. Ti kadi tao, amabalin tayo amandaran, amabalin nga agmensahero kada tayo. Wen, awan ita dagiti agasawa amabalin amangigawid ken kuana. Nakabakasyon ita jay anak da ken ti manugang na. Awan da amangigawid kadakwada. Ayun aya, mabalin tayo nga alaan ida. Ngem mayat da nga ta. Kun san aya alakay kun baketen dagijay nga agasawa, apong miapang lakayan. Wen, mabalin tayo nga alaan ila nga agpadpada. Tano agbati jay bakit? Kaa sila nga agladladingit. No di nanto makita jay asawa na iti unos. Di kaadda na ditoy. Anya nga rod ti maaramid, apo mi apang lakayan. Alain tayo ida. Agbakasyon da dito'y lobong tayo. Anya ti pamayan tayo, apo miapang lakayan. Da kayo ken ni Binita. Agkuyog kayo. Da kayo ti mangsukon kadagitay agasawa at tao. Da gusteng ken supeng ijay barangay nagbogsutan. Hawagak ni kagawad matmat. Tay supay lang ti makam mo iti barangay. Ne, apay. Kaslaad da pa panam. Jak manam mo. Kasla masadutak pa lang nga mapanigi barangay hul. Na, nagloko ka nalaklakayan. Amob nga awan manen ni Duming. Iso nga rod nga awagak ni kagawad matmat. Kasla kayat ko ti agmal madirumwar inton bigat. Ala, adakin ka dayta. Panawin mat ngamin kuman nga gritero ka dita. San met nga rod nga gritiro ti kayat ko. Kahit kulat na tag-serbi aging gay ti kabalak. Kasla dang rod trip ko matapadasan ti agmalem nga awan pakakumikuman bakit. Dahil nakarelax met ko matatao. San ko napadasan ti kasta? Manipod pa'y nagbalina kung opisyal ti barangay. Unan niya. O di, padasam ba? Wan nga rod. Mabitlaan. San pa'y nakaturog na jay? Isa makasaritak pa'y sakbay no bigat. Wan, kagawad. Makamukan tulan no bigatan, wan. Kaya namangan no ma-extend ti bakasyon ka. Awan nas ka napapanak. As lakayat ko lang ti makarelax nga oray adakla dito'y balay. Iwan, dituyag lang balay. Sige. Agyaman na kagawad, mat. Bye-bye. Ay. Anya ngay, nakapakadakan. Iwan, ni kagawad mat. Ti agbalin nga OIC. OIC ka, impasublat mo, sa bali man ang ti OIC.
Ne, Ah, adan sa tuk-tuk-tuk. ni. Daya? Ada. Denggam. Ni. Adan sa nga peso. Ngam, apa yan na kaing inayad? Kaslaga kapsut di panagtuktok na. Amangan no ni rambutan. Saan? Tao nga ta. Umika, duha ta mang kita. Anya. Asus. Mabuting ka nga taaya amangan no al-alya. Ay, sana daya alalya. Sana ka mamati dita. Si kakit di. Ni. Ada manin. Ada talaga tuk-tuk-tuk. Umika, kitaan ta. Sige. Sikat mangilukat. Ngam, agsagana ka. Ay, mabitla ang lakay. Isarang ko da ito'y krus abitin ti kwintas ko. Tano anyaman da ita pasurot ti demonyaw, mapaksyat adagos. Anya? Da ita, ilukat mahon. Ah! Mga rabiyaw, gagayaw. Basit tao. Eh, Sino kayo man na marmar na ni Apo Diyos ti kabutang niyaw. Ni Apo Diyos ti kabutang niyaw. Amen. Nagamin. Sino kayo? Sumurot kayo kada kami. Hindi kay agbuteng mapantayo iti lubong nga awan agparikot anabiyag. Anya, gusto niya. Tatao ka di nagitaw Diya ka mo. Ay, lumablab ba? Ti ulog bakit? Umay kayon. Agbalinto akas lagagangay akadakkel ti nga bukal anyog dayta ulom kapsat gusting. Umay kayon. Umay kayo. Nanikat kimputan iti gayadan ti kain ko to'y maysa. Intayon. Umay kametan kapsat gusting. Di nakigoyod. Intayon. Ala, intayon. Intayon. Sakon ti mangisira dito'y balayaw. Nagpintas di kwarto nga ayanta. Bakit? Ha? Ay, nakaskas daw. Kasla sa anak pala ang mamate. Nasaya at matgaya anabiyag dagiti di makitkita. Di makitkita kadagiti daduma. Tapilyin mo't gayam dagita aparswati tao apagpakitaan da. Wan, kas kadata. Datati pinili na pagpakitaan. Kit apag iso, di panangawag ko kin kagawad matmat. Panagbakasyon ko nga OIC. Agoray ka. Rabi iji nagbugsutan iti pimanaw tayo. Ngam saan mo't arabi iti to ayantan. Idin to ta apagdarik matlaang mo't di panagkidemta. Idi kuat adatan ditoy. Namajiktan sa bakit? Anya? Wen, magic ti kadata dito'y pagarian da. Anya na ganda yayin. Binita di babae. Diyak amo aja lalaki. Ay, mamang ano binito mo. Ni Pakoy. Wen, Pakoy sa tinagan na itay jay nangiguyod kanyak. Ala, ure anjat nagan na ditan Basta na imbagdaan na biyag. Wala, baka bakasyon ka na kasi ti kunam. Ay, wen. Uray agkuy-kuya kuy tan ngagmalmalim dito'y. Wan, maturog ak paikit di Siya ka lang ay. Kunada nga ron nga ginanata ka no, aging gakay-kayat ta. Oh, naggasat ta, gustay. Talaga? Ala, maturog ta pa nga ron. Makapadakas nagpuyat ka na taas, senyor. Nan, kapang kapay Ay, un. Sagutan tayo ida iti na isang sangayan aparambak.
Wan apo apang lakayan. Nakapagsaganan dagiti kusinero ti pagarian. Nasayaan. Uray dagitay dama amang bayabay to iti sangaili tayo ani Sofia. Nakasagana dan. Nasaya at launay. Kat dagitay soldado amang bayabay met ken gustilo. Nakasagana dan. Wan, agmartsadan to amang sukon kadakwada ijay na isang sangayan a kwarto para bisita. God. Ipaayan tayo ida iti espesyal apan ng pasangbay. Maitayaw tayo kadagiti tao babaen kadakwada. Wen, dagustilo ken Sofia ti mangidanon kadagiti tao. Ada tayo aparswa adi makita ti dadduma ket saan nga agpapada. Pudno dayta, apo apang lakayan mi, dito'y na isang sangayan alubong. Dagiti laeng dakes aparswa adi makita ti ammo dagiti tao. Iso akabuteng datayo. Dagitay mangyaw awan na apo panglakayan. Wen, ado dagitay mangyaw awan kadagiti tao. No pay kasta, adamot na ta dagitay kakadwa tayo. Abang salangad kadakwata. Kaet mapaay da iti dakes agaganda. Banag saan nga ammo dagiti tao. Wen, ngam ita, babaen kada gustilo ken Sofia. Maamuan ti kaadwan, nga damat gayam na saya at aparswa adi makita ti kaadwan a tao. Nasaya at launay, agbalinda amin sa hero tayo. Kas tay kunakon, isuda ti mangidanon kadagiti tao iti maipapan kada tayo. Mapadayawan kayo. Da kayo nga agasawa Agustino ken Sofia kajabkab. Isagot mi kada kayo daytoy aparambak. Ay, anyan ang nagsaya at kayo ang nabiyag kakabsat mi ida. Pakaidayawan mi launay. Tipan nakaduktal mi. Nga dagayam talaga akas kada kayo. Pagarupon mi anak kabutbutang dagiti ibagbagati dadduma aparswa adi makita. Anak kabutbutang dagiti ibagbagada amarmar na kaskadaan anito. Ay, nagdodoma ti awag na kadagiti saan amakitkita ti kaadwan a tao. Gapo tapon no, nagdodoma akita met ti parswa akakasta. Ammo miitan, apaw. Gayem apada alakay ko nakuma. Ay, ala, kas pang celebrar. Ipabuya mi kada kayo dagiti gagangay ama ipapabuya tunggal agpiesta kami. Dagan pistayo. Ay, agyaman kami launay apo pada alakay. Nga sakbay na. Kayat ko amaamuan yo. Disiplinado dagiti kabada mi aparswa nga idaulwan mi ditoy. Kas makita yo. Nakatenga agdalaeng nga agbuya. Awan agaariwa-awa akas kadagiti padayo at tao. Mas daawak nga road apo lakay. Tano ijay nagbugsutan daytoy. Agdudumalakid din ti manggag ama ipukpukaw. Ay, sabali ditoy. Alan, rugian yan ti pabuya. Pakoy, Benita.
Mayukur kada kayo dagiti medalya ti pamadayaw ken pamigbig. Ay na, nagsisilingan dagita nakabitin iti yukor mo kanyak amidalya. Binig a balitok. Balitok at tagipatgan. Ay na, apo, kasla akla maitay tayo kiti kaulpan. Ay, supeng. Kita dagiti na yukor kanyak. Apaw, Ah. kasmatla kanyak. Sumilsilap gumilgilang abalitok. Balunan nyo dagita iti panagsubliyo iti lubong yo. Da kayo ti mensahero mi. Ah, Kayat mi amay padanon kadagiti padayo a tao. Nga adda dagiti kas kada kami iti sabali a lubong. Makadanon, apo panglakayan. Adtoy ti kahon, anaglaon kadagiti tagipatgan, apakalaglagipan. Ah, ada pa'y balon me anak kakahon? Wan. No asino dagitay addaan na balitukan a panagpuspuso a makasari tayo. Mabalin nyo asagutan kadagiti adda ditakahon. Ah, ah, para iti amin. Wan. Kadagiti mamati iti maipapan kada kami. Ala, palubusan da kayon. Ah, Itulnog da kayo matlaang. Pakoy, Benita, itulnog yu idan. Nagasat ken natalged, apa nagdalyasat kada kayo agagayam. nagilap ti murdong ti sarukod ni Apo Lakay. Gusteng. Mapan kayo! Mayang angin tan. Mayang angin tan. Anya ka kadi Gusteng. Agriin ka ba? Agriin ka. Ah, bakit? Pudno. Day, Pudno nga dadagiti gagayem adi makita ti daduma. Datalaeng ti makakita kadakwada. anya. Ay, napawan mon Gusteng. Ah, Bisin mo nga tadaytan. Aldawon day. Bumangon ka ditan ta agar mo sartan. Dumi, mabali namin. Ay, aso simbaya kabak na anla ka ay. nasayat met. Tapno masibuganan dagiti na magaan amulmula. Wan nga rod Mayo mat nga minag. Sigod ano bulan ng timayo kat matutudon. Panagbubudumon mat idin iti ireka maitalon. Wen, nusumrek ti bulan ti Hunyo idin ket panagraraepen. Kadag iti nasapa makapadanob ko nam. Wen, ken kadagiti nagaget Di oray man adan danom, no man nagsulsulit ti manalon. Maladaw tulad ta. Saraan taon dagiti karubanano at daman iti katingan ti talon na. Ay, Hangam nagbaliwan ti panawon lakay. Masansan meten nga oray sumbrakan ti Nobyembre kat agbagbagyo pa ilan. talaga nagbaliwen ti panawon. Ay, oh my God, suping ti ka pa. Ay, akong nagpiksan tayo Ay, chay. nakabutbut ang matyan. Ay, dan sabot na kimat iti asidag. Sigurado nga adda. Amangan kidimot no ti duduugan nga akasya di takaruba. Mabalin na kasta. Asus, abungak ti Sarmeng. Yan na nagpig sa rayjay. Esos apo. Sa rulgon apo. pa iti guruod. Ala, lakay. Uray ta nakaluto akon. Mang malimtan. Nagsapan. Alas 5:30 pa ilaeng. Uwan, tanalawag pa'y. Kanada pa'y silaw. Madamdamalaang ang mga no agawan ton ti kuryente. Bun madkit di Ngala. Mang malimta nga rudin. Tapno masapati. Kep-kep. Kapadagaw. Anyakat nga rudin no masapati pa ng rabi.
Di masapa mo tikap-kap. Di ka man nagrungi-rungi kita. Kasta nga mga nagkimat manan. Ah, Ay, hapo, mabitla ang tala tay bunay time. Na. Ang buniti ka man. apa ipagbunit kin na? Mabitlaan. Daytoy. Nyat, apay? Ang mga nagkimat manan. Ang buniti ka tanay, sumilsilap na tuktok mo. Ah, Kikimatan day ta. yan. Di man kalbuk, tinatalyaw mo. Di ka nagreklamo. Ay, sardaman. Di matlagkol pati bayakabakan. Ay, yun karon Ang mga naglayos man dito nagbugsultan. Day tatisan ko apakaturugan. Itay pa'y anak kay dada. Nimsan ngagtal na ti panunot ko. Dayta itan, tada kayo man ngamin nga opisyal ti barangay ti maturtura nun. Awagak man kit din ni Chip Tanod. Takitaan na basit dagiti kakadwana. Mga no di dakit ti mo taganad. Diyo ko na. Apagrondaan nyo ida, ita nga oray no bumayakabak. So nga rod, ibagak tagyan dalangan ni barangay outpost. Sanda kundi runda. Tawan matlat maramidan na nukastik ti kapig sa titudo kanangin. Unmat agsabada kat iti pakatayan dan. Halawaga mo, tabaturog takit din. Ay, mananga asin ni Apo Diyos. Tarabayan na tayo, iti pan naturog tayo. Nay, kagawad turban, itaman pa'y. Nay, anya ti itaman pa'y ako nam tanod kuyap. Dumlawak. Kanayon mo't na nakakalugong ka. Sigod ngamin kat anak kalawlawag tarupam, uray teng-teng at aldaw anak kapudpudot ti darang ti init, kat kasla di mo ikarakarik na anak kasarang day tatuktok mo. Unay dayta ako namon. Ay saan man kagawad? Saan na panaguyawan niya? Ngam, makmakset day tatuktok mo nukwa. Anya? Imbag kan kagawad, o ay si Chairman Gusting, tasigo din nga identity na, tikalugong na. Saan unay anak kadlaw ang mabalin a pagsarmingan, jatuktok na? Dakitigayam tuktok mitikit kita, tanod kuyap. Saan mo't? Masawklaang mo? Tapno ammom, ibagak man laangan. Ay, tiyan niya kagawad. Natawid ko day di apong ko nga inlaklakay na ti kinakalbo na. Nakarupay tanulabsan ti agsao, ket kasla nakulaputan abatog. Oh? Nakarkaro man nga rodan ng kadayo kan OI si Chairman. Wen imbag ni OI si Chairman taad dapay labuok iti akimbaba apasat ti ulo na. Manipod batog ti lapayag na nga agpababa, da kami ngay apuli talaga ti kalbo, ket as in sumilap ti entero nga ulo. Wala niya. Kinapudno na rayaw ni bakit ko to'y kalbok. Ket nay, inggatangan nakit din iti pito akallugong. Anya? Ay sus, nagadon? Tapno inaldaw ka nung agsukata kiti kallugong tadikat agatling at tipayod kun no kwa. Nay, wala niya. Agling at mo ti ulo.
Ang manyamot nga iti nakapanunutan ni Manang Ikay. Tanagado ti ginatang na akalugong niyo. Wan tamayong aminen. Panagkikimat. Nay, apay no pa nagkikimat? Sumilap nga rod ti tuktok ko. No ngay makimatak. Ha? Muna niya. Ay sos, ay puwera makimat kayo ngagpaiso. Tano aggilap ti kimat, aggilap mat ti kalbaw, ay so delikadon. Di kam katawaan. Tamangan no agkalbo ka mat. Ay, naimbag tawanan ti daw. Kunaklan no adda bagyunan. San pa'y apanawin, di pa nagbabagyaw. Ay, saan tayo ang maibaga o ay si? Wan markit diya. Kasi jay China, kini jay Saudi, naglayaw Uwan, saan na maibaga ita no kaano ti kaadda ti daw? Pagamuan tag daw. Wain. Agbaliw at talagang ti panawin. Sumursuro ti panagbaliw ti amin abanag. Uwan nga rod o ay say. Pura dagiti tao. Agbaliw dan. Gapo iti kinabara ti panawin. Adon ti makita di taadanda ni saandan ngagbado. Kunampay. Liw-liwat ti matapay kit din. Iso ang mga sawaksan. Ay. Kanya nga mintob obra mayata na kuya. Ay, awan samot mangayat kada tao, no ay say. Adon ti inarem ko, angam. Dandan agpapada ti bagbagada. Apay, anyat question, tawan mangayat keng ka. Apay ka no ajak agmulagat. Nah, data matam ti question. Uwan, no ay say. Kanya nga ti mabalin ko, no, dandan ni saan nga agmulagat dagito'y matak. Inborn kanungot daytoy kuna ni inang ko. Unay, basit ka matam. Basit pa'y talapayag mo. Basit pa'y tangiwat mo. Ay, awan talaga akas tano, nakaya nakam dayta. Bagay mo, mate. Uwan, mate. Kastamot ti ko na ni amang. Kaslaak ka numang karkarinyo akanayo. Bayam, tatulungan kang agaram. Ang disidido ka na mga sawa? Uwan, o I see. Mga sawa ka talagan no adda mangayat kanyak. Nya dita nga ibagbagam gustay. Nitanod kuyep, makasasawan. Anyan. Hindi gayam tigapunan o apay malakayanin na baraw. Bakit? Anya ti makagapaw. Awang kano ti mangayat king kuana. Amin kano nga armen na katdandan ni agpapada ti bagada. Taapay nga ben, anya diferensya aya. Dimot na yan nakakuyep na gaya matana. Isu anabirngasan ni ti kuyep. Ay, wan. Anyakit nga may tinaknakan ni Mira nga inana Imbirngas na mutan di kinakuyep di anak na. Dayjay ti pakapapaayan na no agareng. Ngem, bayaman. Anyaman daytan. Ang mga nadaman pampanunuto mo nakalukwan. Awan, tulungak lang ni Kuyep. Agarem ka para ka ni Kuya. Ay, saan mo ta? Tulungak ko nakmit. Barang makaasawa mo ten piman. Dandani minaluman ng agtudo. Nasaya at no kastilang awan bagyo na. Ken awan pa'y nip-nip na ata delikado man ko Ay, makaginawa mo't langan dagiti manalon.
Makatalon dan ta agtudumutlaangan. Una. Ay, Ay, sos. Delikado. Agkimat samanan. Ay, teka lugong ko. Oh. ha. Agkalugong at bukas to eh. Anya tayo jay. Ay, Nay. dagik ikis. Agpapaarayan. Ay, sos. Ang mga no, ada nakimat. O, ay, say. Ay, iintay kitain. Awanin nila kay ko. Nagsan! Awanan! Ay, Diyos naman na nga asi. Nakimat ni Toryo. Nagsasarno kami amang magna. Pagamuan, nagkimat. Naudatan matan. Awanan nila kay ko. Ay, Toria! Toria! Musta? Ti panagor-oryo iti abuloy. Ay, napinda amin na nakabaranggayan. Awan samot ti sana nagitad. Maasyan dalaunay kan manang titay. Una, kasya talaga. Imbag kitawan pa'y anak daa. Adadaman ko man na nakakaasay. Uwain, o ay say. Balasang manan ni manang titay. Ay, Ala, no maornong aminain, mamaminsan nga itulod tayo ijay lamayan inton rabi. Agkukuyog tayo amin. umay kami matuway say. Ay, wuna. Bagak dagiti kakadwang opisyal, tas ang kamay sa tayo. Iparik na tayo mo, ti panangaasi tayo ijay nabalo. Ay, kaasimot a talaga. Agmay santon ijay balayda. Ay, kat dakkalmet nga ron tinaorno nga abuloy Wala na. Addan maibayad iti lungon na. Ken, magastos iti lamay. Ala, anya nga ron. Talaga akasta. Gamnay, kasimot ni titay. Sa payawan kabagyan na dito'y nagbugsutan. Nay, wala niya. Taga-Bisaya ni manang titay. Kaslawan pa'y kabagyan na anakitak nga imay dito nagbugsutan. Awan talaga ta isto awi ka no nga rod ide. Iso aday ta, natay nila kay na anakimat, agmay may santon. Amangan no agawid to ije Bisaya no maitabunan nila kay na, nana. Maamanto Ang no di na kay ti agawid ije lugar da, nasaya at latamat Sayang met di pundar da kan lakay na no di na tagipat gang. Awan asawa ko, manang suping. Awan asawa ko. Ay, anya nga ron nga awan asawa mo ta nakimat nga raon nga. Ay, pay nga bintigas-gasat nila kay mo aya. Nagadoa kita ti ipapatay. Nakimat pay. Kasla kanahin ko ang magkit-kita tilangan na anakimat. Lagay ko aya. Ay. Naulpit ti kimat. Makimatagmat ko man. Oh my God, kimat. Ay, saan? Ay, di mo ayaban tikimat Ay, sus Mariosip pakawan magtitikas ta nga ibagbagam, titay. Nawan asawa ko. Ay, di mo sang kaulit na ibagbagam nga awan asawa mo. Kas lakit din. Ala. Ay, pagkalma mong tarik nam, titay. Ikararagam kat diti kararawan nila kay mo.
Tasapay kumata sumaklang sa dilangit. Ay, ano mo may makipagrig na kanya? At kaya mo ay say. Awan. Datatambusting. Yugdan ti abuloy. Wala, pagkalmaam tarik na mo. Nay, ado ti makilamay ah. Wen, masyanda unay kinititay. Betat ti pan nakabalo na. Wan nga raw. Ado ti mangibagbaga, saan nan sa amaaklon ti kawanan nila kay na. Aya? Ket ti maday, amang ano di na kayat apa itabon. Sapay, dwala nga aldaw ti balsamuna. Ay wana. Maitabunan inton maminsan abigat. Amangan no paitantan na. Agkurang ton ti magastos no kaskasanaw. Ay, masapol ang maandingay ni manang tita eh. Una, isuasaan kayo pa'y apumanaw, da kayo a barangay tanod. Uray, saan kayo pa'y lang agrunda? Kadwaan nyo ni titay no bilang agawid amin a makilamlamay ita. Ay, kastati ko na ni OI si chairman. Makipagbigbigat kami at talaga dito eh. Tumengan ti rabi. Man-manon ti nagbate dito lamayan. Wan nga rod, okay say. Uray dagiti pada ka barangay tanod. Nagawid ang datanod ugok. Nagpatnag ng mat ngamin hindi napalabas sa rabi eh. Iso asyak mat ita. Ay, wala. Umay ka. Ije abay ni titay ti pagtugawam. Ay, dito yaklatan chairman. Na. Agdung manan ni titay. Umay katandi ngayem. Nagawi din ni Nanam Supeng ang mga aprositi bukod na sumublat ka. Anya? Umay ka. Kasapulan ni titay ti mga dingay kengkuan na. Wanasawa ko. Nawanan. Di ka madanagan titay at dantumanen. Nawanan. Nagimati asawa. Wanasawa ka. Titay. Ay, tanukuyep. Di ta kabangir. Masikikan na. Andi ngayem. Ah, Alam na. Aprosang tapukot na. Andi ngayem. Kunak ka. Yapo. Nagrigatan. Nawanan ti asawa. Awan asawa ko. eh, di ka matanagan, manang titay. Agkita kayo matlaeng kanlakay mo. Awan titay. Di mo pakatanagan ti kawanan nila kay mo. Adan tumanen. Nawanan. May kalintan. Ay, di ka madanagan. Adda kami mo. Uwan titay. San ka ngagmay-maysa. Uray may tabunton nila kay mo. Kadkadwa anda kanto, manang titay. Uwan titay. Kadkadwaan na kanto ni tanod kuyap. Oh, san kiting kuyap? Uwan ko na mo. Kadkadwaan kanto. Agpaisaw. Uwan titay. Day and night. Oh, san kiting kuyap? Uwan manang titay. Ay, titay gayam. Kasta! Makaasawa kan kuyap.
Makaasawa ka na. Mayat Gapu iti kimat. Makaasawa ni tanod kuyap. Ay. Ay salbag na ayat. Tagtagay na bunlagayam. Duming, mabali namin. Apag isulat ti alas 4 iti malam mapanaggapo iti barangay hall. Makay nanak mas basit dito palay. Irikap ko na itatawa. Tadi sumurak na iti lamok. Anyan lang ita may pasabat na makita. Iti itatanaw ko dito tawa. Ay, talaga anatagang ti panawin. Gapu ka na ita asuot na iti tao ita. Nangina una yan na iti gagatangan. Nangina ti tela. Isa may ekonomiya. Ultimo na iti madait nga arawatan. Pinakitingan na iti badaw. Tani, dandanyawan pa'y katbado ti kaadwan na ababay ano mablabasan. Naka-shorts da. Nene, nakabakles mo't na tamay sa. Sobramat di may san. Anyan, anagmadya kitaan. Dila baro kong nan tinabungan, anaparisan iti imel a shorts. Nagmadi. Ni, pagbasulan sapay kitin tagtanaw diti tawa. Na makakita da tao iti panggapuan nga comment iti madi. Resulta da itanti kinadagang ti panawain. Di laptop ko ti sangwag. Bang panunutak man iti istorya, may papan iti panawain. Lele, anyamatan. Makiinno naman ti panagsuyab ko. Kasanumat namin. Napuyat anak manan ni Dirabi eh. Anya, nakarubot kan lakay. Itala makapagkuyog ta nga agudong bakay. Wain, kat, ni. Kasla mapilpilitan ka nga grub-grubat ita imbagak akado anak mo ti Jepon ni Raria. San mo't Ay, nakarbuatak nga rudain. Ang panunutak lang ngamin, jembaga ni Duming itay mawag. Anya man timbaganan. Agbakasyon manayin. Kasla kasta. Ay, uray anyat plano na ayaw namlatan. Awan mo't mabalin mo kay no anya ti kayat nga aramidon kini Rosa. Tanay, awan mo't ibagbaga ni Rosa. Aywan, manmanon sapay kat nga umawagan. Pudnot ako na am. Gaputa makumiyo kumakmat ijepon ni Raria, jakmat malagi po nga awagan no dadtuma. No malagip ko man, amukmat aka imas titurog dan ije Hawaii. Aywan taindem nga oras diferensya ti oras tayo diti Pilipinas, iti oras iti Hawaii. No sardam tayo dito, parbangon damot ti diay. Mga no kay kayatan ni Rosa ti agyan ijay. Saan mo't nga ta? Itapay, tani Duming ti kapitan. Saan mo't aday takot ti makalapad iti kayat da nga aramidan no bilang. Aywan mo't kiti Ni, agtungtungtong tamutlatan, intan agaraw. Mas tawa ka. Kunak nagdardaras ka. Ngala, mapantangar mo din.
Tala makaumayak dito iti aldaw ngad na malamlamayan. Masansan ano may kami kanduming katrabi. Sukunan mi da sufeng kan Rosa. Sinong katraday ta nakamasayag dita? Sigon di tatarpulin anay baskag iti abay ti ridaw. Gualberto Amuyan Acop, born May 11, 1950, died May 11, 2024. Na eksakto anatay iti birthday na. Anyan na pan nakatay. Kasla na'y gagara. Lalangka! Kastao na titong aw jay lima pasadanda na awan ba dun Apo kung ito tinatay talulong ko kuna naman. Anyan aladingit na. Ibulos ng tidungaw na piman. Inbag pa deta nakamasayag. Tadapo ko na amang dungaw kinkwa na ita. Ta nakamasayag. Anyan aladingit na piman. Kubkub babawan na tilungon. Ay, matumban tulang ata. Nusan dating len ay matumba tilungon na piman. Ay inakman tanawan na tadungdung awan na. Pambarak amang sarapa itilungon. Amang ano matumba. Pagkalmaam terik nambasang. Nenenay ang mga numatumba tulungon. Mapakbo ni lulong mo di talungon na. Lulong ko. Nawanan ni lulong ko. Kasi pa'y nilulong ko. Lola! Imbarakot magkanyakon. Ay ka, di ka unay apo. Ang mga nudatamot di matumba. Nawanan ni lulong ko. Anya ti, impilin na ka na kayo. Sakpay anatay, lulaw. Ay sus. Pagharapin na akabagkanak. Kwa, apok. Ay, kwa. Natayan. Di nakbatan inuray ang makasampat. Ano nilalang ka? Talaga akas tabasang ko. Matay tayo amin. Imun unalaeng nilulong mo. Ay anyan. Ya arakom na kanya kiladingit na piman. Ne, apay kasla nakalablab baga dagita matam, kasla nagsangit ka. Awan bakit? Nailuyosak man lay di balasa nga nalaw sila dingit na anang dungdung aw ijay lulong na. Ay, jay nakamasayag, jay chapel bay. Wen,
Jakmet kabagyan di nakamasayag. Ngam no apay ajakmet ten magawidan ti aglwa. Itay arakop di apo ko na tinalaos ala dingit na. Aya, Kasla syakmet ten ti dungdung awan. Ay, tadi mo't umakal kanya kon. Di natalyaw na ngay narakop. talaga akasta no makarik na ti tao iti nalaos aladingit. Di mapupuutan ti garaw. Maarakop amin adi am mo. Ah, Siyak tupay no kwa. aya. Ay, thank you, Lord. Kung naklano agimon man ni Sofeng. No kasta, nakasarita mo natatangkin na ang Rosa. Allah, awa kami da. Kat ibagam na ito aplanom. Unmut masigurado, ada masauday ti dayta. Saklaw na ya. Ay, nasaysaya at no, umuna ka namang ibaga. Ilaw-lawag mo. Pasarun waktu latta dito yun. Uy, ninanang ti umuna ka saom. Yawag mo to kanyak no nakasaomon, nakasaok tumutain. Mabalin nga oray ninto nanang ti mangibaga kanitatang. Ang nasaysayat no, awagamot lang ni tatang Agpasugnod ken ka radya, no di mo kasarita mismo. Ay, awan di ti barangay hall, napandaken na nang ijipon ni Raria. Sige nga Rodan, awagami da. Bye. Kampan tila unay ni Rosa nga agyan ijahaway. Ungputin ng samot ng titalo abula na kaaddanay jay. Sakit. Ayaban nakmanan. Ay, mayat man matipunirariaan negosyo. Nakitak dagiti record dito yung opisina kat dakkel mati mapaspastrak. Katuon mo't. Adala ngamin pan nakababalaw no daduma iti kastra negosyo. At damang babalaw iti puniraria? Dagitay piloso po apa iti panagkunam. Awan mangibagbaga datayo nga agpunpuniraria. Kat saan tayo ayangay daw dawat. Nga da kumamanan matay. No bakante dagita pagmasayagan. Adda ngamin nang ibaga kanya kon iti kasta ide. Idaw dawat tayo kano, nga adda kumalat tamatay iti inaldaw, tapno adda customer dito po ni Raria. Ay, sa ula dagiti hawan mapanunot da sa hunday ta? Isumot ti kunak, saan mo ta maliklikan ti masakitan? Ano da dumakit kasla po may sumot ngamin dayjay? Hindi po may siya. Siyempre, no pulos mat ngawan maimasayag. No pulos ngawan mangala iti serbisyo tayo. Adang rod sumrek nga income, alaman. Akwa. Kasanon no abutin ti makabulan, do abulan, naging kat mano abulan, ngawan maimasayag. Kasi di COVID, nakita mo. Anya pa nga iti sumrek nga income. Di kadlo ginegosyaw. Saan kitday? Wen ngem. Unay lagat malas meten no kasta ti mapasamak. Ket naglabas meten ti pandemya a COVID. Wan matkit di At dalat tamatay nga oray saan nga daw dawat. Nasibetan ti karo amang itulod ija may tabon. Bakantin dagiti chapel. Kakay sunapi man daya anay masayag iti unos ti makalawas. Kaano man ngatan nga damatay amayag dito'y ayah. Nini.
Timot Duming to'y umawawag. Hello, Chairman Duming. Nakaawag ka man. Tuwan tatang, kagawan. At ang amin babae ngayon may dito barangay office. Agdamdamag may papandita po ni Rarya. Kasta? Kat, anya dami na tayo na? Kat, may masayag dito, yun pa masayag na? Uy, ngayon anda ka no pala di morgue di ospital. Umainitan di babae nga ibagbagak. Good. Good ko na yaw. Nasaya at no may ditoy. Takasarita mi kunanang yaw. Jak mo't pag-aayat nga dalat tamatay si kamit. Ay, huna niya. Saan tayo pag-ayat? Tikad na nagiti matay. Sige tatang, medyo lang. Bye. Bye. Nukasta. Adamanen may masayag ditoy. Kunaklano mabakantin. Anikat. Pudno mo't ya kunada. Kasla maragsakan mo't dadao. No damatay. No punirariya tinigosyaw. Sa bagay, saan mo na may gaggagara? Lakay, imawag ni Rosa itay. Inawagan na kan. San pa'y mat? Apayaya. Ang mga no saan ka no nga gawid. Kun ang mga no ayaban na pailaang manan ni Duming di haway. Tagid dandan ton nga agawid no may abulan. Anya? Adda palawag na ngam. Kasla jakon na awatan. Maladingitan ak ngamit. Anya? Kasla saan natamot akailaw hindi kakaiso ng anak ta. Senior citizen tan. Kasanon no petat nga damatay kadata. Anya? Imbis na agdadan na tayo kumamag. Nang runa itata, saan ka una yan ang makumikom iti barangay? Alakit, nukastati kaya day, kat bay ama niya nga rod. Uy, anya amatan. Mapitlaan. Ni Rosa na ito yun. Alakit sung batam tadenggem ti ibaga na. Anya nga iti kunada, Rosa. Ay, iso Siyempre, sana maliklikan. At damas sa uda ko naklangarodan. Kat maawatan ko marita. Iso Naimbag ta makaawat ni tatang no kasta timbagana. Ala, bayam, ta kasaritak man idain ton rabi Mapanag iti balay da. No, agawid da. Adan sa manin na masayag iti punirarya. O sige, mapanaklangan iti punirarya. Kalpasan ti oras ti opisina diti barangay. Uy, sige, bye. Bawatak, ni katuga nga kababae. Dandanin di na ayunan ti imbaga ni Rosa. Gagangay iti ina. Imbaga oras mo, Chairman. Kastamot, kagawad matmat. Imbag tadda ka. Kasla ada ibaga ma. Adda. Napatigsakit ni unay. Kung amin, amang ano makapanawak manin. Makamukay tula ko man, ha? Di yu baybayan ti barangay tayo. Tulungan nyo ni katuganga. Nanukas kasano, isumanan ti agu ay say. Talaga nga isulat ta, Ta iso ti number 1 akagawad. Kaslang mabannog una yan. Iso nga amang ano ipasa nantukin ka, ta sikat ti sumarsarunukin ko ana. Saan siguro? Di ka madanagan, adda kami matakakadwana. Kaya agtitinulong kami data, Adda kami dagitay nalimod nga oposisyon. Dagi jay? Ay, awang problema. Awang matlat aramidan ta. Agtalagak matlakit di kada kayo akakadwa. Uwan siya man, di ka madanagan.
Itay nasibot, nitay maitabon anay masayag ditoy. Napasinayak. Yak mating gagara. Ngim na ko nakitinakim ko. Kaano man nga tahan nga na maimasayag diti punerarya. Bakan ti manandag iti chapel kinungkunak. Anya? Pagamuan imawag ni Doming. Imbaga na nga da mangsapsapol kanyak. Kadeta, dahi ta nabalo a babae imbaga ni Doming. Anya? Nasungbatan niya pa nagsinsinnaay ko. Kaslay daw dawat ko nga da kumamanan may masayag ditoy. Tilay magbagam. Ne. Umay dito'y tinabalo. Ni anyan. Tagaangan nga ta. Nakapikpiksyon sakit. Apaw. Ay tila. Apo. Makitan ti pusig na. Lakay. Dagita mo lagat mo. Umayan. Oh, agyaman makilamay kayo mo at Mr. kan Mrs. Kayab ka. Ay, wad, Mrs. Gagangaya makipagbantay kami matiti malamayan. Nang runa, no manmanupay lang ti kabagyan tinagminatay a makilamay. Adda kami a makiandingay. Oh, thank you Idi, paila na panabulan at tagiuray ko ti ipapatay ti asawa. Anya? Ay, kasla, naganat ka, nagminatay, ano kasta? Ay, kuwa ngamin, kapilitan ata. Ay nabo, ay ayatek mo't unay. Kamaw dyanan nan, natay mo langan. Ay, Aging inanan. Anyan. Manangaasi, adyos. Amen. Ay nabo, kalayon di apa may. Kaputa, saan na akaya tikastoy apanagar-arwat ko. Aging gaan, na-stroke, na bedridden. Buka ka si Piman. aya. Wan, naapo masya na kunay. Nyangay, dandani jak kaya takitaan, ti panagag-agal na itinakaro asakit. Kimaro nga main ti arthritis na. Dayjay, naidalit at talaga at saan na makabangon. Isu kasayaatan no ipanan kinunkunak takaasimot nga agag-agal. Ay. Dayta. Ay na. Impanan nga agpaiso. Ay, gapula iti kinadaga ang ti panawan, apanagar-arwat mo iti kasta, natay nila kay mo. Ay nawan. Agam sabay ko Tano, at danto kasukat nila kay ko. Saan to nga agreklamo, no nadaga ang latta ti panawan. Anya? Ay na. Kaputa, saan ko abaliwan? Tikas to'y apanagpadbadok. Siksi ak tulata. Natagang at talaga di panawan. Ay, anyan. Kailangan da matagtaga-inap kong. Doming, mabali namin. Uy, nakasarita kong ninanang. Nitatang ati saan pa Amok nagsakit tinakam da. Ken amok nga pa ng babalaw da ken karosa. Uy, hindi ka madanaga. Sanak apumana wajak makasarita ida na sayat. Di nakadipakadanagan. Nanyaman ti bagada, makasair man, awan kanya kung najay. Uy, dungo. Kasta ti panagayat, ken panangipatig ko ken ka. Karaman da tatang, ken nanang. Sige nga rodoin. Uy, ngam jak pa mo, no matuloy mo't lang, day panagbits mi. Tanay, agtudtudo mo.
Hoy, aganad kami. Ket ore si kamot adong nga, agan anad ka dita. Orayan nak. See you. Bye. Medyo narigat nga paisot kag pakada kada katuganga. Di da pulos namnamain nga agsubli ak ijaway. Kit ang mga no may bayaga kisya. Naladawan nga oras si Tirabe. Sumad lang makaturturog ako na. Anya nga ta. Matuloy nga ta timbaga ni katugang. Apa nag-beach mintod bigan. Di ba timawa ka? Wen Dumeng, patuluyin tayo tagbiyahe Napagtutulagan nga rudan. Wen, awan na isagana abalon, tayong baga kinanang yaw, agumatang tayo langan itinalutaw. Ado ti malabasan na restaurant agumatangan. Sige nga rod. Bye. Oh, anyat ko na ni Dumeng lakay. Kaya tumay Punanak nga agbatin. Ay saan na mabalin Ay, pag isupay kit di akas na despedida na. Despedida nga. Ni, di ba't imbaganan nga baga nagsubli iji Hawaii? Ay, wun nga ta. Talaga kasla Manila, provincial at panagbibiyahinan. Nasaya at mat na umay matlaan. Ay, katwun Pambaran niyo mat nga agbanding nga agkatugangan ay. Kanya pala banding ti kasapulan na ya. Kat kanayon kami mat nga kita kan agsarsarita iya barangay hall. Ita taadda. No makapanaw manan ngay. Ay, day talanga. Sige nga Rod. Bineg! Apay ate! Naisagana mo dagiti itugot mau. Matulog tayo nga agbits, ante. Katuod Ala agrobot kan. Yehey! May suot ko matla dahil baiting sa town. Yehey! Na. Ay, bagam day takaadakam. Tadi unay agampang ijay. Ano ti sa bali at tao ijabits. Wun. Bayam. Ure agbating isot iti ako nana. Ibagak to aparutapan na iti padyaba. Ay, una. Madino ibuyang-yang ng tukit ijayin dagitay sagbibinting na. Si Kababain. Alawan. Adot piglat ni Bineg. Ibagak to na di na i-display na ganyan leaks na. Nay. Damasungadan tayo a restaurant. Isarding mabulog. Gumatang tayo iti balon. Ay, wantata. Ay bakit? Hintay kumita iti mabalin amakan. Sumurot ka Binig. Tapno dagbit-bit. Wanang kal. Umayak mo. Ay wala. Kita nyo dagitay nasaya tataraw na. Amoy mo tayo. Nanya dagitay mabalin na makadadali ti tiyan. Kitaan tayo ito, no, da malabasan nga glao ko iti sabat, gumatang tayo. Wala. Kasapulan nga damat prutas. Kinalom amangga. Sige, hintayo na. Nagdadakkel lagi ti daluyan. Nakabutbutang samot ti tumapog. Ay sus, nakabutbutang. No, saan mo nga amot aglangaw Oray amok ti aglangoy. Adda amak ko, no kasta katadakkel ti daluyan. Ay, umatkit di
awan laban tayo, anong akupon na tayong tidaluyong. Dahil ti pakaalaan na iti malmal mo is. Ta adda nagtay di agan annat. Ang adda dagiti maabangan ng motorbot, ijay. Dahil imbag pa'y naglugan tayo ni ti motorboat. Kat agpasyar tayo di tataaw. Nahipo na ya. Mabalin. Natalinae mo't ng titaaw. Dito'y man laigid ti ayan dagita nagdatak kaladaluyon. Aglogan tayo ti motorbot, kunam domeng. Una tatang. Ay, bulog. Nga kumita iti maabangan di jay. Kasarita tayo ti akin kuka. Ta isumot lang ati mangipasyar ka na tayo. Ay, talaga nga isuda ti mangimaneho iti motorboat da, tata. Ngala, nga kining, kumita ka. Mas kabisado mo't ladag iti tao dito'y. Ay, saan kami asumurot kan binig? Da kayo latan ti aglugan ni ti motorboat. Ay, isuwa. Agbati kami, tapno adamang bantay ka dagiti bagtayaw. Kanay, di kay painangan, abangan maibayag kayo kat mabisinan kayo. Balunan main, dagitay daduma kang kanin. Alakatun agbalon kayo pa iti mainom adanom. Ngamnay, agan anad kayaw. Si kalaunay, akalakayan da. Ang mga no si kapit ti paananawa, Sikamot. Binilin nakmanakaslaw bingit. Kabisado kan gusteng. Tay ko na akon. Sikati kalakayan. Saan asikati paan anawa? Hala, winin! Nagkadun, yakado. Ay, siging kaming. Lapaw! Nagmayatan tuming. Hindi. Di kayo takder tatang. Hindi kayo agpaigid unay. Tamangan no matinag kayo. Ay, agkapot kayo, tata. Kitnay, Jack makontrol unay ito bangka. Da, nagyun na ya. Ay, sasama. Pagbalinundak man nakaslaubing ako na akon. Yehow! Nagmayat to pa iti aglaaw-laaw. Taawan may storbo. Iryaw ti dagdagan sun tama itayab dito taaw. Yehow! Walang ni tatang bulag. Ay, sos. Pwera mapakbuto yung motor ba? Delikadong sa bulog. Sigurado ka, kabisado mo ito raw. Uy, sigod ba't amang nga lapak? Ang nadalag lang amin kitaaw. Madanagan ka man ako na akong duming. Agtalik ka kadikin ni bulog. Yung awan kastay aganad. Ay, tapayan bulog. Ay, sos. Delikado. Awang maggaya man gasnan. Anya! Kasanom. Ay, mabitlang. Barang nadareserba dito Ay, po. Una yun. Ay, kasanon no awan. Kasano pa yung makasubli tayo tinagapon tayo. Ay, sos. Awan mo makita ka reserba dito Ay, nakadayo tayo gaya ma dito napuputan Asidig tayo dito Isla Buaya. Kanya, Isla Buaya. Kabuayaan ka di dita. Saan? Naipanagan na ti Buaya iti dahit nga isla. Gaputa kasla Buaya ti uha na. Numatanawan manipod iti nga tao. ay, mapantayo nga rod iti dahil nga Isla Buaya. Ngam kasanaw. Di mo tagandaran tayo motorboat. Ay, adamot kit ti gaod Gaudan tayo ti motorboat. Damat gayam remedyo. Ay, gaudam nga rodan. Adda ka di tao iti detang Isla Bulog. Ay, kaadda sumagmamanon ang agnanad ditan. Mapagisong nga raw. Barang addan to makatulong kada tayo iti panagsubli tayo iti beach. Ay, nagmayat ditoy. Nanggagkula idi ti istorya dagiti mangalap ana isadsad ditoy idi. Kanya mo tis istoryan da.
Nasayaat ka no dagiti agin ditoy, no? Nasayaat mo't dagiti maisadsad a tao. Natural dayta. Uray man asino may. No dakas ti sumanglad, delikado ah. Uwan ba ta? Barang no saan datlag akas iti inistorya ti may sa alakay. Adanda ni saan anak kasubli ti lugar da. Anya? Adadandani saan na nakapanaw dito eh? Adda kanumat kay kami lukloko na diyamang ngalap. Nay, daytan tay bakit anang pasangbay kada tayo dito eh? Bilin nila kay ikaw. Dahito iti inuman nyo, adano. Agyaman kami latan ina bakit? Agam adabalon mi mainom ang tanom. Ito iti inuman nyo. Tada kayo dito iti teritoryo, may. Anya, naskan ka di ati danumiyo dito iti inuman mi ina. Dagulit ka matalakay. Imbagak ngarudan. Kandi nakawagan iti ina, taag kaedad talaang. Di tayo unay agsaw iti kontrata ta. Uy, si kalatan ti makisaw. Nagka-problema ngamin tibang kami ina. Sa napilitan kami na simanglad dito. Kat, anya ita, Agdawat kami kung may titulong nyo. Tapno makasubli kami matla dyan naggapan may. ni butirog nga ari mi dito'y isla ti kasauyo. Umay kayo. Kuyugan kayo iti ayan na. Alante, awan matlangan da Uncle Gusting. Mabisina kong. Uray siyak nga rod. Mabisinak mo tayo, binig. Isu nga umunatan amangan. Nagbalon dan sama. Wan, nagbalon damat kit di Isu asaan da nga agbisin. Awagak man kit di ni Uncle mo Agustin. Amuak no maibayag dapay. Sige, ante. Ah. Irwar kong tibalon tayo. Sige. Manupay kat ti taon dito'y beach. Nagpudot mo't nga minod. Nagawi din ti daduma Agawid tayo tumat adago sa makasublid ang kilmaw. Hindi day. Apay ngay. Kinat birits mo ti kung nato yung cellphone ni Uncle Mau. Ay, siyempre ante. Ay, Awan nga tati signal ija ayan da Dada iti taaw. ay, madanaganak pa yun. Ang mga no dila kumpormi man timbagbaga ni Uncle Mau raturungan dan. Wala, dito'y kayo pa'y. Mabalin nyo agilan no kayat yaw. Kung namin no itayan ti Aryo ti pangiturungam kada kami, ina. Uwan mat, urayan nyo dito'y. Rumwarin ton madamdama. Apay adiyo pa'y la intanga dagiti nakabotelya adanom ako nak nga inuman yaw. Sanak pa'y mat na makaininom. Ay, inumag to danom kon. Makain-inuma kon. Ura siya. Umuna ka bulog. Ay, salbag kayo. Agigidan kayo amanginom kadagita. Sanak pa'y mat nga ron na makaininom. Kayat mo, takatusak takalbom, si kaakalakayan. Anya, nagkawan kita pa nagrespeto dahil ito apakitin. Di nagkusilapan. Mala, inumun yon dagita, no kaya't yu at tulungan da kayo dito. Anong tatang? Agigidan tayo amang itangad karag tinakabutil niya adanum da rito. Miracle water ti isla, buaya da ita. Ang aguray kayo manina. Ang mga nanyamot ti epekto da ito'y kada kami. Inumampay sa kanto agdamag. Mala, agigidan kayo amang itangad kadagita. Dabulog kan tatang. Kung naman na ibaldakdan ang batog iti kanaratan. Tatang, bulog, agring kayo. Hanyat
napasamak ka na tayo. Ay, ala, Bulog. Anya na ito yan? asus, nabudol-budol tayo sa amot tayo. Anya, haging ka dito yan na budol-budol. Ayan tayo na. Ay, adda tayo man na ito igit ti bye-bye. Ah, Ay, awan ka dit karkar na marik na yun di tabagiyo, tatagos tayo. Domeng. anya kumate. Ay, salbag. Ay, Anya marik na ti bagbagang bulog. Rig na am tabagim Dayta, Ha? dayta, Apay nga. kuwa. Anya kahit asawa na ito yan. ah, Ay, pudpud nun sa may saak abulog. ah. Sus! Ay, kasla ka laturo, wano bulugin. Mati. Mayat doming. Kaya tibagik. Umubingak no kastoy. Iso nga. Agawit tayon. Kasano ang makaawit tayo? Kitawan mo't gasolina di motor bot tayo. Ayan dagiti taga dito yan. Agpatulong tayo. Kumusta kayon, bubulugis? Higante. Nakaredy kayon? Anya ang nakaredy. Ada kadi iparamid nyo ka na kami, apo higantay. Awagan dak iti tura. Toro kuma. Ang foul. Anya foul. Kas makita yo. Ay, malas anaganak day di kakaisuna a pintas. Dito'y isla nagyanak kanya. Amok ti pakasaritaan da di ibagbaga dagiti mangalap apintas. No kasta. Good ka. Hay, umapalak ka da kayo. Ngam awan mabalbalin ko. Ay, Takas makita dak. Higante ak amaskulado ti kunayo. ay, Angam saan? Lupay payak a higante. Aglilipay amin alalipayat. Agsakit mo tin. Ay, agro nga mo tin ti baklang ari. Di mo ni balikas. Ah, At nga aglulukayat. Nakasaganan dagiti kaanakam a kalalapsatan aritura. Reyna Tura kunamon. Ta sa anak a maikari nga ari. Ta sa anak a malalaki. No performance at all. Ingayon. Papanan may. papanan me. Ay, nagkapoy kayo. Kaslasaan kayo alalakay. Ay, salbag. Tatang, mayat kayo. ay, nusak mayatak dumeng. Makaputot ako no kastoy. Umay kayo! Ang ganaw kayon! Nagasat kayo! Tada kayo timang puli kadagiti babae ditoy. Barang adan tumatlangan mayanak ang malalaki at taong buaya. Dito'y Isla Buaya. Taong buhaya ti. Taong buhaya. Ay, Buhaya ti pututan me. taong buhaya. Manjak, orewa nagputputot. Manjak! Orawan. Ore. Ay, umay kan dumay. Hindi kagbat-bati. Ay, thank you. Taga-inap lagaya.